Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wananyangu urikalte mono makarto yayu zode zi Qur'an zanyu yode ni saada yanyu Qur'an rakarongo ambanzuani wakota msaada wakota Qur'ani yani wanatsawa umwa unaovavo yode ishoni yani misafuyo isenda de shoni vavo yani nzuani. Alhamdulillahi risihimi dia ranguo wa partager i video ranguo wa saidia ranguo wa jo saidia wo. Alhamdulillahi ripara plus de 143 Qur'ani vavo vwana wanadamu wa joveleana zangina ursimia Mwenyezi Mungu aparfume achie marashi ya mahaburi yanyu. Mwenyezi Mungu atoe staambwar mwanrola zanyu ukaspara mchubaba kaspara mchumama yani Mwenyezi Mungu ambe mchubaba ambe mchumama. Mwenyezi Mungu adebloke na kila situation wako zao watambio masahiri wana walio wadziro simia. Mwenyezi Mungu amtole ni staabu rangu wa partager rangu wa saidia na watojo saidia wo ya handra wana nyangu de ujua amba mana rendra umbrio na chongo za Mwenyezi Mungu. Allah rambiar mwa surat Waqi'a was-sabiquna as-sabiqun wahandra watokade wahandra mesoskia kiyama yani wahandra dunian vani watokade wahandra mesoskia kiyama yani wawaka dunian vani chongo za Mwenyezi Mungu tujuru wako kade wahandra nikade usaidia mkiri nikade usaidia shoni nika wana yatima nika mamaskini nika vwa maindwa nikade uswali nikade tumu yani tujuru wako kade wahandra yani za Mwenyezi Mungu wako zirendre mele ambio yani wako kade tujuru de wahandra. Basi Allah rongoa wasabiquna sabiqun wahandra watokade wahandra ulaika almuqarrabun waudi watoko karibu na Mwenyezi Mungu yani majirani ya Mwenyezi Mungu yani harma jannatul firdausi yani daraja ya mwiso pia harma ipevo. Allah rungwa ulaika almuqarrabun yani narijwemba ipevo yoyi divise en deux yani nama baimaili baila handra de almuqarrabun yani watu walio karibu na Mwenyezi Mungu baila vili de ashabul yamini watu wakumeni ode daraja za hutini watu watoka harma ipevo. Basi almuqarrabun wode watoko karibu na Mwenyezi Mungu wode wanovlio masterehi vulio uzuri la danzuzuri pia de harma jannatul firdausi ritoona ya maindwa ya jao ramujo vumbwe jannatul firdausi insha Allah. Basi Allah rongoa wasabiquna sabiqun wahandra waka dunian vani watokade wahandra mesoskia kiyama ulaika almuqarrabun watoka karibu na Mwenyezi Mungu. Basi yode manamba chongo za Mwenyezi Mungu tujuru risendra mbio tujuru wasi rovenza rikede wahandra nekade usaidia mkiri nekade zishisima nekade wana yatima nekade shoni nekade maskini neka pia yani kala lazimani mwanadamu tujuru akede wahandra ya vili wananyangu wanatsawa umwa na shoni vavo yode shoni ambazi Qur'ani zile zisendra yani shoni vavo yani vwana Qur'ani zandra tena shoni maure yani vwana Qur'ani zendra nzuani vajundra tena nzuani. Basi wanatsawa umwa unao madrasa vavo yani shoni yoka yakoma yani wasisoma vavo bei shoni ka yakoma wao warongomba watamsaanda mazao wafanya video wakia Facebook watambaza watamsaanda dewa misirenge mwana dukum titiwo dinamkia yani watamsaada yani kakila watasaidie yana tonfanya sinyi haya foto la mkirilo lo foto na lenga tu interneti yani vawantu tena watamsaada yani mkiri nzuani yani rangu hale mazari karfanya msaada yani karfanya msanda mkiriwo devani warungomba banara de yabaki yani mba watamsaada wangina. Basi yani kakila watasaidie nekade ishoni nekade umkiri yana tonfanya sinyi yani rijue hadisi ya rengwa na Uthman radhiallahu anhu arungwa Mtume sallallahu alaihi wasallam arungwa mtu asaidia mkiri Mwenyezi Mungu asimwashi ya nyumba pevoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam arungwa mtu wahamkiri Mwenyezi Mungu asimwashi ya harma ipevo
wananyangu naringalie mba banda usaidia mkiri yani mkiri ule neka wavale neka usaidia shoni neka shoni ile ya vale uspara thawabu tu memsi ufu naka kila mwana mtasoma uvali naka kila mwana damu angia mkirini amba aswali asoma Qur'ani yanuspara thawabu. Allah akbar. Yani sababu ya wawe usaidia wahamkiri wahashoni baada upara thawabu mba usaidia mkiri usaidia shoni basi wanatawale wajaute na kila suku wahisoma Qur'ani waikia hamu uspara thawabu tum wanadamu wajao mkirini wasoma Qur'ani wasfanya dhikri wastoa maindwa wawe uspara thawabu tum yani memsi ufu yani uspara thawabu tum wananyangu naringalie neema naringalie thawabu nyingi zizo subhanallah. Yode mana mba lazima nirendre mbio yani chongo za Mwenyezi Mungu. Allah rongoa wa anna almasajida lillahi imikiri yo ya Allah imikiri yo ya Allah yani wanadamu wajomuabudu Mwenyezi Mungu harimwashoni wanadamu wajosoma wajue dini ya Mwenyezi Mungu wananyangu na ishonini kaiskamba wanata wajosoma tu kaiskamba wanata wajokia hamu tu be wanata wajosomedzwa wakane tabia nzuri yani wakane comportement nzuri wajue kalite watu ishi na mayao wajue kalite watu dvinga umwenze wabahuwe zina yani wanata wajosomedzwa pia chongo za Mwenyezi Mungu. Basi naringalie wananyangu zithawabu zizo timwambia ni ba mesoski ya kiyama vwa wanadamu mba njema zao jorewa pia tazikomo. Mtume sallallahu alaihi wasallam arongwa mana muflisi wa wanadamu watovinga uthawabu nyengi basi zisikoma pia wajorenga na madambi wanremoroni yani watovinga thawabu nyengi swala hawengi Qur'an wakosoma hawengi zitumu hawengi swadaka wakolalaka wakolala mahuku wakosoma Qur'ani tu kawakoswali kawakolala mahuku wakoswali Qur'ani tu basi mesoski ya kiyama zithawabu zao jokoma pia akamteme fulani akamlihiza fulani akamhibia fulani akamreme fulani yani kila mtu ajorenga thawabu yani mesoski ya kiyama kasinro hutema Mwenyezi Mungu atomwambia mba andaringe thawabu yani Mwenyezi Mungu arungomba waya to live justice siku yani mtu amtema yani mtu amlihiza mtu amhibia meso kasinro hibia yani Mwenyezi Mungu asondomwambia yanaringe thawabu. Basi ndaringale wanadamu rako watsema rangu raka wanata warakodi hidza wantu rakuhibia wantu yani wanadamu pia mesoski ya kiyama wajorenga thawabu illa nekaonro para mtule umwambia mba nswamihi bewamde nakahiba telefoni yahu nswamihi bewamde nakarenga imarke yahu nswamihi valesku kada kati huteme na wamitasuri mba waendro mwambia mtu amba katu usome katu huteme wayato uswamihi yanato uswamihi atohiliwa mba wanadamu yanatohiliwa mba mwanadamu wasu wanturfanyo maaswi swamihi bevu asikukada katu uteme vwana siku nyengi katu uteme basi natovenza uswamihi maana nsimria Mwenyezi Mungu tijatikia maindo avani basi vani ni siria basi swamihi maana dambi wafanyalo mwanadamu yani paka wampare mwanadamu leda uswamihi dambi lo wamfanyalo Mwenyezi Mungu ilo lazima umwambie de Mwenyezi Mungu uswamihi neka kusiswali kusifunga tumu yani kustoa zaka yo lazima wampare de Mwenyezi Mungu umie mswamaha neka ufanya zina neka uko be zozo zabaki mba ufanya mwanadamu uteme uhibishiahe ilazima numrudishe shile au mwambie neka uswamihi au swamihi au neka hambia mba enranta she telefoni wamtashie yu yani dambi wamfanyalo Mwenyezi Mungu ilazima numtashie de Mwenyezi Mungu mswamaha dambi wafanyalo mwanadamu ilazima wamtashie de waye mswamaha be mesoski ya kiyama neka kwanra mswamaha yana joringa thawabu naringalie 18 ans 19 ans 20 ans barakutema tu na ulihiza wantu basi yani mesoski ya kiyama wenyewe joringa thawabu basi vwa wanadamu zithawabu zao teni mamba wa dhulumu wantu wengi zisikoma pia nekazi komo pia mba vwa wanadamu tena waja basi yani Mwenyezi Mungu asimwambia mba renga dambi umbre kasina tena njema rivabe yanasirenga dambi ambre renga zina umbeyo renga ushi umbeyo ule ajokika madambi le rayo andre moroni yode mana Mtume sallallahu alaihi wasallam arongwamba njema zao zisikoma pia wajorenga madambi wandre moroni. Basi naringali wananyangu yani shoni raiwaha mkirira waha shisima raiwaha riva Qur'ani wantu wasoma memsi rifu rispara thawabu tu naringali banikari dhulumu wantu maha na maha
berifu yani mbarispara thawabu tu subhanallahi. Basi yode mana wananyangu yode mana renra umbio kakila le rani reisaidia mkiri reisaidia shoni yani kakila tsa participer nekado mkiri nekade shoni yani atsonambia yani pour l'instant shisima yani rizia rabuzi mana mtunakom rakofanya shisima bushini yani tisimpara tena basi vani yo iliyo de misahafu na ishoni na mkiri yani watsasaidie na wanayatima tujuru yani wanadamu nveleshedzea tujuru wasiro veleshedzea wanayatima basi yani wananyangu na profite karisi jua mbarisfama hamingavi imagine ufu 30 ans 18 ans 19 ans kwa fanya tanjema nyingi be wahamkiri usaidia shoni wahashisima yani uvamtu Qur'ani ufu yani thawabu zisijatu tanke wanatsawade wasoma wanadamu wasingia mkirini yani uspara thawabu tu. Basi wananyangu zini raone zilivwa mesoski ya kiama. Basi wananyangu kila watsasaidie yanatonfanya sinyi yani walio maure mbanika katoshinra vele ya marke hunu yani atojwa nambie ntomveleshe yani mero maure yani imkiri au imisafu watsasaidie maure yani mkiri au ishoni babo klata saidia tonfanya sinyi insha Allah orangu wao wapartage orangu wasaidia wao mana wanadamu kawasna mwaye watuvenza wasaidie beka washinda rangu la partage amba mnya haipara saidia wawete na uspara thawabu basi wananyangu la watsa saidia tonfanya sinyi assalamu alaikum.